Hello and welcome to Tantha Top 10. In Tantha Top 10, we bring you the most demanded and watched online music videos of Manipuri music. So the countdown begins. Ngasi Tantha Top 10 ki serial number 1 da lay say si Manipur film fraternity ki history da numit yang khay ni ki manung da more than 1 lakh viewers lay bong ang krabi say ni. Tantha Top 10 na chang na bagi damakta visit us at tanthamusic.com and our Facebook page Tantha. Mayambo Krumzari adon Virbas Impact News ni Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambo taram nokchari. Ngasi Manung Hutna ki thoram da koi khana gadori ba topic si maruina koi Impact TV ki koi channel mari leiba Impact News, Impact TV Entertainment, Impact Mix and Impact Mix hariba channel mari ni atubo hariba channel mari sig manung da Impact TV Entertainment da ningthoka ba khudingi haiba tare koi na hodok chaga da no program ma lere ningthoka ba khudingi numidang waram ge pung tarukta koi haugadaba aduga lagliba May ki tarik ani haiba tare lagliba ningthoka ba nimsita ki haugadoriba anoba program ni program gi maming na Tantha Top 10 koi Manipur gi music videos Manipur film gi isai mayam si gi koi gi ranking haiba tare masi ranking se kanana number 1 da leri handak cheul si gi oina 2 da leri 3 da leri 10 phob se kana leri haiba gi koi adugumba program ni hoje koi miyam da uchak hiba promo du mangni koi program amo oina lakadori bisi hairiba Tantha Top 10 hariba program asi karino masi gi wanto karino masida karino togdri se kana involve oiri bagi haiba gi matang da khana nerbe da matang si Impact News ki studio length in lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna Tantha hariba program si bu koi main sponsor oibiri ba hai tare koi Tantha company si gi co-founder amasu oibiri ba yamna naha ori entrepreneur amani Bryan Akoijam ni hamta da Bryan Akoijam mutaram nokchari welcome to the show appreciate your joining. Thank you. Also joining us Manipur gi music videos ta yamna creative oiwa adugum laba director am oiriba aduga Manipuri film da su khud thaba horokpada ahanba khud thaba haik horokpaga ma ki film se lak tringai sida film se ki isai na Manipur gi kachin koya sinba thungna adum laba maming lehelaba koi gi choirabi haribe sei akoi pabung gi hariba film se gi isai se lakba hore adum laba akoi pabung hariba film si bu khud hariba aduga Manipur gi creative oiraba yamna successful oiraba music video mayam gi director obi khraba koi Hemanta Khuman ni Hemanta Khuman busu taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too ato ahan ba question je koi gi Tantha Top 10 ningthoka ba nomita Impact TV gi entertainment channel da pung torom khai da hogodri ba program si gi matang dagi hojak matang je khana gadam ne hatare ato Tantha na masida su associate tobiri ato hari ba top 10 se Tantha Top 10 hai ba program se masida koi top 10 video budala ani ato taseng na masigi idea se karino karma wakhalon dagi la khibno habto khitang takpi Okay to basically akoina Tantha hodoki ba ideas akoi gi Manipur gi industry haitare film fraternity industry je potential yam layeba laybajida akoina talent se fajan ba yade to aduna tamo kain to ge akoina YouTube se da basically akoina YouTube ki midam season ab ne YouTube ki midam season akoina around the world haitare basically YouTube se public forum ni na akoi gi around the world haitare beyond Manipur da chathok student or settle to lagi ba job to lagi bumba apani am ne tamo moi gum da yaw na ba haitare Manipur da trending one kai chatli anombo kai thoi kai nodi hojik YouTube se quite largest platform we bring video ki amana santok na khona jaban haitare Tantha ki basic principles ya koi haijabda culture gumba tradition gumba and entertainment basically yum gi oiba focus oiba entertainment sector ke kaje sigi promotional medium na jatare mam thaiga ta aduga akoina Tantha Top 10 basically sinjra pagi focus se akoi gi trend je tam Manipur gi sigi trend je am kana YouTube ki diam kana viral na chatli ba adu ko inklebe use smartphone hongda ba hore tamo laptop sinari ma pana tamo ma ni sinari ko dagi access tor ko dagi YouTube se medium mo oy ke gi basically cable system je atan yok dabrina far and reach haitare globe ta haga di tamo adu gi system je internet no oy banina YouTube ki through haitare so tamo comment gum je ko lap lap lam dai phange ba se je phajai khojai kai lam dai na mino adu even subtitle ba hang ba yaw sang na ga di so akoina rating je adu imatuna same ta means akoi gi video do view cam like ge have je adu akoi gi video is da quite hit wang ba haita ta ihan show tok je ja akoi video 1 to 10 da quite traffic yam ba quite traffic yam na lei hi ba haita video sing do adu hana ucha doini ba akoi na hana pizza haita re akoi gi da to binang on proposal to rakanda nangi noi gi Tantha gi do yam phajai
ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯒꯦꯅ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯔꯁ ꯃꯤडियमꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯗꯥꯇꯣꯃꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯇꯣꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏ ꯏꯟꯐꯦꯛ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯝꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯇꯣꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯤ ꯋꯦꯟ ꯑꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯆꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁ꯭ꯂꯣꯠꯇꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯑꯔꯥꯎꯟ 2000 + ꯚ꯭ꯌू ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯥꯟꯊꯥ ꯇꯣꯞ 10ꯁꯦ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯆꯟꯒꯦꯗꯤ ꯋꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 2000 ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯍꯦꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯦ 2,000 ꯌꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ 2000+ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ 2,000 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯪ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ 2,000 ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯔꯦꯇꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯣ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯔꯥꯎꯟ 30,000 ꯌꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯍꯦꯃꯟꯇꯒꯤ ꯆꯣꯔꯕꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯚꯟ 50 daysꯇ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ Okay, 50 days ꯈꯛꯇꯪ 50 daysꯇ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯚꯔ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ Achievement. ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯦꯛꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯗꯦꯟ ꯏꯚꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯆꯣꯔꯕꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯄꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ प्रमोशन ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯋꯥꯏ ꯀꯟꯖꯔቭ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯨꯝ ꯎꯠꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ प्लेटफॉर्म अदु सेम हाइतारे कोइना अदो होजे कोइ केनो ताकपिरिसि ब्रायन ताकपिरिसि होजे अपलोड तोर मतंग द विदिन 1 वीक चयोल अमगे मनुंग सिदा लिसिंग अनि के मथक ता लिसिंग अनि मिनिमम योगदबनि योरकांदा कोइ टॉप 10 सिदा सेलेक्ट बा अदो समटाइम्स कोइ म्यूजिक वीडियो सि याम थागन नरक्ता हाइतारे समटाइम्स चयोल अमदा याम अपलोड तोर जावी चयोल अमदना रिलीज अमदा तोदबसु याव लेबा की रांग लेबा खोपदगी अदु मतम ददि कोइ टॉप 10 की रैंकिंग से मसिदि कमाइ लोकतो तमदुगी मतम रैंकिंग जे थागत पे बेसिकली अकोइना इंडस्ट्री थिंग खलपो याव लेना तम अदुम याम हार्ड ओइब खोदि सेंग हागदि केनो दि मपान दैदि खोदि मेसेज प्राइवेट मेसेज याम लाएब युम जे कैदरोगे इसे जिसो थागलक त्रे खोदि अदुम थागलक तब नतबदा अथिंग बथम थंबदि लेतबा अथिंग बदि लेति अदुसो कोइ रिलीज तोनिया लेतबा हाइतारे अदुम मतम दो ममांग चयोल की टॉप 10 दोना हंदक सो दम ओइगदोरि हाबगी यम लाक्तोरिदन होय तम अदुदो बेसिकली कोइ ममांग चोल थागिबदो अदो काइता तम थार गांदा अखोइना अदुगी नंबर डिजिट अमले फौगनिबा फिक्स पॉइंट मा हाइतारे अदुगी लेगिब डिजिट दो अखोइना न्यूट्रलाइज तौरगा अम काउंट दो हौरतने फ्रेश लोइना सो बेसिकली ममांग चयोल द काउंट तौगिबा नंबर दो लौरोइबा अदुगी मतुंगी नंबर दो दगी अमु लौदोइने फ्रेशली काउंट तौरने अदुगा अखोइना ngarang check तौजबदु जाम अखोइना आइना 6 थ थम जे 5 त कुमदर 5 त काखलम बियाव सो नंबर दो सफल तौ एवरी डे इवन अखोइ वारी सानरेंगे दम व्यू हेंकल लंगोनि दम अदम चेंजिंग लय दम अदुना खांग ngam सो बेसिकली माइना हाइतारे दम ओके अदो मतंग साइसिदा कोइगी म्यूजिक वीडियो की मणिपुर की म्यूजिक वीडियो की इंडस्ट्री नत्रगा कोई फिल्म मेकिंग से दायता है याम चाबा कंट्रीब्यूट तौरीबा याम क्रिएटिवली म्यूजिक वीडियोस हेक पुथोकबा हेक येंगबदे मसी म्यूजिक वीडियो सिदी हेमंत खुमन तो बोर मनी हेक उबदा खांगबदो टाइटल येंग्रिंगायदा अदुम मयाम से लेरे अदुबो हेमंत दे लाक्सने की जुजिके कोई तांथा टॉप 10 गुम प्रोग्राम से ला मतुंगा कोई म्यूजिक वीडियो की इंडस्ट्री सिदा करम मखल की अहोंगबा नत्रगा करम मखल की कंपटीशन करी करी चेंजेस लाखों वाले मसी अपॉर्चुनिटी उन करम करम सिन बयानी खन भी एज अ डायरेक्टर अमोइना तमो आई मोदरी से याम फाइन खले हाबदी क्वालिटी मेंटेन तौरग थबक से तौनी कनी हाबदी कॉम्पीट हाबा पोन म लाक्तोरबनेबा नांगै दि हेदा नमगा अपलोड तौरगा अदुम कन तौ पोनिना माइ टॉप 10 चनिंगबगी पोट हाइतारे सपोज आई जुंगाइरे आई ना गाक्ता सुम तानिंगबा पोट लाकनिना कॉम्पिटिशन नि सेंग लागदि अदो क्वालिटी सिंजे यावबा गाक्ता थोलकदबदी माले आई वकनदि ओके क्वालिटी याव गांता थोतो माले दुगो मयाम द कंपटीशन के स्पिरिट अमा तौरगा हेना फजाबा वीडियो से पुथोगा मस्को ये केनो से टॉप 10 से यावरा दि फनी को है बि वखल मयाम से हेमत तो माले हेबनी याम नोजे तो एना हेमत द हजनी हेमत की हमदक अहान बथारक दोरिबा को की टॉप 10 की फर्स्ट एपिसोड से द फर्स्ट एडिशन से द तांता टॉप 10 की हेमंत की से याम यावरे दाजरे ऑलमोस्ट मरी मंगा मु यावर माने करिगिनो को हेमंत की वीडियो सिंग से याम लोय वायरल ओरी से एंग साजो हाइजक हेमंत की वीडियो से येंग मतम दे मसिदि हेमंत ना सेमम दो वाले हाबगी हेक फर्स्ट इंप्रेशन उबंगा मिसे करी वाखलो दगी नो कोइ मणिपुर सिगी ममांग द बिफोर हेमंत हाइतारे ने याम फजब वीडियो बसु याम लेग्रे अदो हेमंत ला मतुंग दगी हुजिक क्वालिटी द इंप्रूवमेंट am ahong bam हेक उबंगा मिसे करी नो मसे करी वाखलो दगी नो हाना लेर में वीडियो सिंग से चेंज तोरगे गन वाखलो द खलगा होगी जा कमाय तौजा से तसेंगना ने दाव अपडेट याम पामे आई इच्छा से अपडेट हबदी हुजिगी नेट की जुगनीना यूथ सिंगने कई पामी कई हुजिग कई अपडेट ओइरिगे सुंग ख येंगा खरा याम कनो
ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗ ꯌꯨꯠ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯌꯨꯠ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯍꯟꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯛꯏꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ओके अदो अखोगी फिल्म के लुक से लुक से दसु खेना बम हाइतर कलर दबो एरो ब्राइटनेस दबो एरो समथिंग खन तोंगान बम हेक उरी से मसे करीना नो कैमरा नो ओइदोरी ब्रा सिनेमेटोग्राफर नो ओइदोरी ब्रा करीनो ओइदिनो सेम कैमरा से अतोप मिना सिन अरगदी मानदा हाइतर हेमतन याव रगदी लुक अम तोंगान थुइसे से तसेंगना नो कैमरा दसु कोइन सेट तौरगा कापनेबा अदि चुमनगी स्टैंडर्ड कापतबि कोइ कलर रूम कोन कोई फ्लैट का हाइने मपाल लम यूज तौबदो वाउथो हलगा कापेबा कोइ अदुना हयें कैदन नुआगे द कनो एडिटिंग लेपते हम नुआयबा कोइ हाकनिंग टोन कोइने लम तौनी पोसे दम तौबो दम याबाय ता अदुगुंबगी खरा कनो पामजबा ता आइना अदुगी अदमाय सेटिंग ऑनथो को खरा दम यूज तौ ओके अदो हुजिकते टॉप 10 सु लागतो रे तांथा टॉप 10 एवरी वीक मंडे खुदिंगी अदो बोसी लागतगे सिदा आयाम बाखुगी फिल्म मेकर सिंग सिना म्यूजिक वीडियो से सेमल वर मतुंगदा अपलोड तोरी से YouTube ने YouTube इज द ओनली डेस्टिनेशन अतो पतदी डिस्ट्रीब्यूट होम से ओके कोई टीवी चैनल खरा खरा था बना तना दुरी हेना थाफम जिले रम दे हाइतारे अदो बो कोई YouTube का से करगम लेरम द तारगदी कोई मणिपुर की हुजिक लेरी म्यूजिक वीडियो की स्टेटस है कराय दे लेरम निखल अस अदुदी ब्रांड अदुम ममोन ब्रांड करी खली करी मको म्यूजिक को YouTube कुम से सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स YouTube सुमाई लेरम द तारगदी मणिपुर की म्यूजिक वीडियोस की फ्यूचर से कोई तरम निकल तो फ्यूचर आई सेंग ने तमो इंडस्ट्री हम नौना चांगे होइदो एंड अगेन फिल्म दम हम नौना ने बचंगे जे अखोइना उजबदि हाइतर तमो को ट्रेंड जे हानदि लैय ट्रेंड जे लैरमागजु अखोइगी मपान द बेसिकली मपान द लैब मैम जे हियं कांदा तमो अखोइना तांथा द बेसिकली अखोइना टारगेट अमजु तौजैबा मींस अखोइगी लैरिबा प्रजासिंग हाइतारे को अखोइ यूथ हाइतारे अहन ओरगजु अखोइगी म्यूजिक ता पामजो ngawjam मैम जिना पोट से क्या यंग क्या अखोइ मार्केट को हम थिरक पने अखोइना मींस ट्रैफिक से क्या हम ले डिमांड से क्या हम ले अदो एक्चुअल पोटेंशियल वर्ड से कमाइन होट पे आगे है जे अदुना तमो अखोइ यूट्यूब की नुंगा बनो तमो इसे दियंग कान अखोइ मसिंग नु खंगेबा मसिंग खंगी लोकेशन कदाइ देंगे करम कंट्री ते येंगे हबदो यूट्यूब ना अखोइ लोइ पी यूट्यूब एनालिटिक्स नम यावे तमो अदो काइन तो बेसिकली रशिया यंग यावी इवन सऊदी अरेबिया यंग यावी तथाना ऑस्ट्रेलिया यंग यावेबा सो ट्रैफिक मचा मचा से फाबा ngame अदुगी एनालिसिस मैम जे पीरा कान तमो खंगे अखोइ अखोइगी हाइतारे युंगी मी मपान सजल तो किबसे कदाइ लेबो अखोइ खंग ngame हाइतारे पामजमने युंगी लो येंगे तमो सो अखोइना जी इंडस्ट्री तमो सना सिगी ट्रेंड लाकपसिदा अखोइना कंपटीशन अमजु सेट तौजनिंग हाइतारे केनोदि सिगी मतुइना मपानगी कनो सिंजे म्यूजिक प्रोडक्शन हाई तारे मपानी कंपनी में हमने तमो अमान अखोइना मणिपुर जा दुगी लेवल जो कंपीट हनिंग प्लस एट द सेम टाइम तमो एन हाइजगी हानजु चोर बिजे दुगी लेवल यौ वदुना टैलेंट दो हिडन थम यादमनिना मिने एक्नॉलेज तौरपनिना अदुगी अखोइगी एक्सपोजर दो अखोइ इंथो हनिंग हाई तारे तमो कन्फाइन हनिंग दबदो मणिपुर दैट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दा अखोइजु कंपीट तो याय अखोइगी पोटेंशियल ले हाइबदो अदुगुंबगी एम्बियंस अमा पीबदी माले अखोइना जि थोलकपदगी हाई तारे तमो इंटरनेशनल लेवल ता अखोइसु सरु याबगी तंजादो फंगले YouTube सिना YouTube की क्वाइ फबा कोई कहता रे काना अपॉर्चुनिटी से कोई से इंटरनेशनल लेवल से याहो लेलमजेल से यावो ngam लेबनी अदु मोतांग से दैना हेमंत लाजनी की से कोई म्यूजिक वीडियो की इंडस्ट्री से हो इंडस्ट्री दी लेरे हमने तो इंडस्ट्री हाइब सिदा कोई इंडस्ट्री से एज अ बिजनेस अमो इन रन तौरी हाइब क्वेश्चन हम लेरी अदु होजिक लेरीबा फिल्म की दी प्रोबेबली कोई इंडस्ट्री अमगी मोंगदा कोई सेल तो यार है तारे अदु म्यूजिक वीडियो से होजिक फाउगी होना सेल तो बसी उदरी बायर्स एंड सेलर्स से लेतबगी ममी तारी कोई होम प्रोडक्शन होना इसाना पुथोकचबा सिंगर सिंह पुथोकचबा एक्टर सिंह नतगा डायरेक्टर सिंह प्रोड्यूसर सिंह मसाना पुथोगा सेल्फ साइड तगी कोई इसागी क्रिएटिविटी तो मधु उथोक जनबी दमता म्यूजिक वीडियो सेम ममी तारी करी हाबिनिंग मसी करम मोंग कोई बिजनेस की मॉडल ला लाक यानी खंदी ची लाकदबदी माले हौजी हौजी की ओइनेदी असिंगबै प्लान केसु लैत्रि हाइतारे तमो अदो अखोइजु याम सी लैनबना अखोइ मे टीम खरा हाइतारे कोइ फिल्म फोरम दा हाइरा एडिट तमो काका स्वाइन तौजे खोजे स्वाइन मार्केट यूज तौबो याबई मोंग दो इन कन तौजे नत्रगदी पैसादी चंगबदी थी चंगेबा म्यूजिक वीडियो सिंगे नावाई 20 नगा नममदो होजि 50 60 नेबा थादनै जे अदु कशु की देबा थादबदा प्रोड्यूसर सिंग जे हाइतारे अदो यारगदी याम थी फनी दिखले दो यानमजु कोइ जुम मनु लगे दो प्रोड्यूसर सिंग 50 60 थादगर मतुंगदा मोगी रिटर्न हाइतारे ने रिटर्न से लाइव रसिन रिटर्न दि केम लागते है जस्ट प्रमोट तौबा आर्टिस्ट खंगे सिंगर खंगे डायरेक्टर खंगे कैमरामैन खंगे अरुगा आई प्रोड्यूसर जु कनु
promote tꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯗ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ओके आर्ट पामजबा हाइतारे प्रोड्यूसर सिंगसिसु थोकफम हाइतारे अखोय थोकफम हाइतारे एवरीवन मयाम से लोय प्रोमोट तोबी चांस पांगे एक्टर सु एक्ट्रेस सु प्रोड्यूसर सु डायरेक्टर सु क्रू सु का सु लोयन प्रोमोट तोबी चांस पांगे दु मखाता ना कोई फिल्म दा कोई बिजनेस ओइना रन तोगे सो तो खुंदा बयारे अदो कोई की कहतारे म्यूजिक वीडियो की क्वालिटी हाइतारे ने होजिक यामनदी इंप्रूव तोरे अदो करी हाइबिनी होजिक करा इदला इरें खबी ओगी स्टेज से म्यूजिक वीडियो की मणिपुर की से पर कदम हाई मक्ति मी मपालम गदि कोई का कंप्लीट तो गुदे कछु यागी रोय करी निकले तो मपालम का कंप्लीट तो यारो तसा इदा बजट तसु ले गोदा प्लस कोई इक्विपमेंट जे याम मोइन खर दुम बास ओइरी बा कोई दगी कोई यानी याना बा नमजल लेबा तसा सुम हायरा गदि कोई फिल्म मेकर सिंग जे मैदai कोई मणिपुर के क्रिएटिव याम वांगेन हाइनिंग आई दंगी न तब याम थी वाय हादि मोइना असोंदा इक्विपमेंट मैम यूज तौरगा कन तौ ngam boda ko kitang manabding ngame hai tare aduga sengna da koi ise ma yeng kan daga sidi hindi male sidi adu male ka hai buje koi di sauning dere ba koi di harau re hai di moina male hai ba pona hai re sina di manare hai ba ne ba adu min moi akoi sum mayam na hai ba na matau tambo ina hai ba matau tammaktana adugi chang moi ga chap mana ba ngam ine ba adu maino ina akoi di harau hai tare male ka moi adu male ka hai ba harau je ba यान पुनु नुसुन गाय ने कोई मणिपुर की होजिक लेरिबा फिबम हाइतारे पैसा इसन चहंदना अतोपा मपालम की कोई इंडिया की बरो अदग इंडिया की मपान की बोरो लेरिबा कोई प्रोडक्शन में हमसी का क्वालिटी मानना पैसा इसन चहंदना मी याम हंदना खुलाइसु यावदना होना जरगा तरकु मतम सिदा मयामना कॉपी तौरे अमसु हाइबी बोय लेरि अदु मतांग सिदा हाइजनिंग बदी कोई अफबा आर्टिस्ट से कोई कॉपी तौवे हाय अदुगा याम फबा ग्रेट आर्टिस्ट सिना हुराली हाय ऑन दे नॉन गसी कोई ब्रेम तलबजे के ब्रेक मतुंग दा कोई ब्रायन अमदी हेमंत खाना तो वाफम याम लजरी ब्रेक तंजर के पैक निस्मिंग तादन लगी Where have all the flowers gone? 3.0, a 3-day festival of music, art and environment in honor of Pit Siga from 1st May to 3rd May 2016 at Konsanglam Park, Phayeng. Events, social service, art exhibition, film screening on environmental issues, bicycle rally, traditional Phayeng Mukna and yoga show, Phayeng cultural troupe Fizol Village, music concert, painting competition, ARDAC Sions dance show. Music performance by Pebet, Manka, Guru Riven Mashangba, Eastern Dog, Singju Join, Susmit Bose, Alobo Naga, and Imphal Talkies and the Howlers. Organized by United Cultural Club Phayeng, Foxy Triumph, and Imphal Talkies. कुइरबगी तुंगदा पुनबसे नुआय सुमी मादी करी तौरे मागे से डबल स्ट्रेंथ निंग पमाली मंगोंदा पियो डबल स्ट्रेंथ लिवर टॉनिक लिपसेप डीएस Lipsep DS Double Strand Liver Tonic. Welcome back. Adon ang birbasi Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hunata ngasi khana jame basi Impact TV ki entertainment channel da laliba koi ningthokaba numit mege tarik ani dagi horaga numit dawaram ki pung taru khudingi ningthokaba khudingi sandok chaga da koi thoram Tantha top 10 ki matang dani hairiba top 10 si koi Tantha hairiba company maruina YouTube ta Tantha na koi Tantha music na leiba maduda mayam se sanga video mayam se yengba download toba tonari bani hairiba Tantha hairiba channel sida Manipur ki miyam adi Manipur ki mapanda leba mayam sina sum toina toni yang padagi masidagi khwaidi yam na yengba video sigi koi khangalaga tara khangalaga channel khudingi top 10 number 1 2 3 khwaidi yam yengmana 1 matang yengmana 2 smai toroga koi channel khudingi ranking se pizza gadabni adu makal ki show ni hairiba show sigi matang da aduga masigi mari lena music video industry ki film making industry ki mari lena ba matang da koi khana lena gudam ta koi impact news story da election no lera misi koi Hemanta Khuman amadi naha oriba Bryan Akoijam ni ani maksi jam naha oriba talented oiba yam creative oiba ngathani mathang se brand lak chagi koi matam amada koi isa maksu music video se search to matam da latest music video 2014 something that as type tor me adu projecti ma any latest video egra mo egra maju click tor matum da Tantha dai ta yaw leramba adu hujiti khoi je
डायरेक्टली सर्च तौद्रे डायरेक्टली कोई तांथार चंग येंगे मसी होम मुझे ai tam a मुझे अतोपदा सर्च तौन बगी मोता डायरेक्टली तांथार चंग का अपलोड तोरा चला येंगुगे गाना येंग बजे Okay, tam. सिगी चेंज हम लाइसे okay tam करी कुमाय तो हिबजा tamo akoina si vision de la khirje basically ai ju samak thaina tan thau dring akhoi namam me tamo सर्च तोर में manipur song 2011 latest kai tor me ba da amai ta kode tamo pampa sum tam madagi di then akoina yum na thola kana matan tha je idea je honar kanda akoina akhoi gi sengna ge tamo search ki basically adu dum jule problem ma akoina amai sum search tawde silo basic head am hai tare ko akhoi gi manipur gi sak tak na hai tare channel am zo hening ba koina akhoi tamo akhoi gi third user ori da so akoina akhoi represent tong na hai tare tamo ana di channel je mapuna am da bi tap toy ba yam layer me ba tamo ana isai je pungse share tong na ba thakat laga pungse share taw bani na tamo kai taw ge da akhoi gi mi je kyam yengi so khang dre youtube si da keno channel mari manga da isai je ahum mari manga santo khamni na amna li sima ngai ni am tara yang ni ado traffic to chai bani na converse taw tamina study taw ngam de poche kyam potential lagi je इसे याम खक से चैनल मरी मां दा इते योरम में ito yaw me ba tamo मुझे ते दुगी पोतो लारो la tre tam akhoi tan tha ge tamo akhoi da youtube ka khoi le partnership ki matu ina कॉपीराइट की पोला copyright ki pot la ba tamo akhoi ek thak ki ba isai je अतोपना थकक मा थबा asam ta thing je ki youtube na रने akhoi ka youtube ka le na agreement hai ta tamo aduna adugi kanam na tamo ji conversions la ka na akhoi na traffic ta yam easy hit rate yam easy video hapta da sing kontra ni fu ka pa easy basically sigi reason na ne ba keno di aduna adui kanam na ken haran tamo akhoi gi reach to khangame ba demand to khangame ba kyam lai ge je anu isai samna tamo e habi isai som namma kana am yeng kana mari ma thom maga ching tra yeng tra nga khari yeng ma khari yeng ha ga di static oi do ling chung dong chung do tamo aduna khangma ngam de hojik ti akhoi converse on Hemanta ki hojik isai de 2 lakh 32,000 mu yor ne ba tamo so it's a huge jump hai ta tamo han sunai lem de jump am ne la khri even pena te biro la am yor ko channel ko first lakh yor pena te biro ne ba tamo aduga adu la am yor tamo aduga to hojik लाम 90 से निमित क्या नहीं तो हिबजा tamo pena te bi tab ki tamo adu basically yor yor ba ko first ever hai ta tan ta मणिपुरी channel हां म्यूजिक वीडियो manipur ki ham akhoi ki channel अहमद da चैनल सिदगी akhoi channel सिदगी betam khoi han ba aur adu convergence ki mata na han haijaram ne ba that converse ho la ga di akhoi gi market potential hai ta chana mi kyam lei kyam yengi demand kyam lei poche khangmang amni through that we'll know possible oi ba lakto poche kai no ha to khangmang amni ha how do kim ne da ta je khoi adu uchu thok ne ba khoi traditional gum culture plus khoi industry na je na tamo apan gi sum yeng bo chu re chang nai jar ga yeng mani do hujik timu yung gi ha ba tamo du pa ma e ba khoi jum ka aduna akhoi how do we promote this hai ta pa na ka mai thokani ओके मपालम द मणिपुर लेजरी बा फजर बा कल्चर में हमसे करम ना प्रमोट तो गुदा के उथोक जगत के हाबी वखल द होरखि बनि हम नोजी अर कॉपीराइट की पोरम लाक बदगी तो हम चैनल द सेम इसै से अतो बतो बत यार मदु जिक लेरो हैबनि हम नोजी मदु सुता बद मदु ननी हुजी अकोई एनी म्यूजिक अनो वीडियो हम सर्च तो मतम द ता ता यार म्यूजिक द मथै को सजे के न लाक सके हेमंत दा अखोई हिमंत रंग साजु ताकपी कर अखोई म्यूजिक वीडियो से सिदे सेल तोरो पैसा फंग मकम नते अखोई इसा के क्रिएटिविटी इसा के पामजबा अरे आर्टिस्ट में हमसी क्रू में हमसे प्रमोट तोन के दोंता अदो इसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर से प्रमोट तोन के दोंता नम बने हारे अदो कोई हेमंत दसु प्रमोशन तो बुधा तारे प्रमोट तो बुधा कोई टैलेंट में हमसे अनो नो टैलेंट में हमसे प्रमोट तो याम तौरे हारे याम तो बुधा नंबर 1 ने ना याम तो भाई ने अदो हुजी फौदा कोई जमाय प्रमोट तो बसे कना कना प्रमोट तो भी करे करी कर्म मंग तो भी करे promote che promote bak haibidi ade do artist anobu sing introduce to launch to bai tar aham bo ina haida Okay, okay. aina semir sabi adu wi adu modam kem natabida aiga intro tro je artist yam gre isita tore ading meda adagi oji ke suchitra suchitra wangkem moi angang khra dum tore ai tare ओके प्रमोशन हादि प्रमोट तो ना तब ओके प्रमोशन तो जरने तो इंट्रो तो बाय तारना हां बोइना लॉन्च तो बसे अदो अखोगी म्यूजिक वीडियो से प्रमोट पुदी तौरी मयाम से अदुगा अखोगी बिजनेस की पोस्ट अमा लेतबनिना के आम कोइना कोइ मणिपुर की म्यूजिक वीडियो से बिजनेस लेतना सुमाय सुम तौब यागिनि खनबी सैचुरेटेड ओरोइदब्रा कोई यूट्यूब तक करीदगी कोई मार्केटिंग की अतोप लेबाक सिंगददी कोई यूट्यूब त वीडियो थागलगा कोई इनकम जनरेट तौबी पोसु लेरे अरो कोई जेको मणिपुर तक एमता सेल तौम लेति हाबनिना यूट्यूब कुंबा नत्रक सोशल नेटवर्किंग साइट कुम लेरि हुजिकती ऑनलाइन मार्केटिंग ऑप्शन सु मयाम लेरबनिना मदुम बगी ऑप्शन सु तुम थिना बजाला मयाम से थिनम दे वाले बाय अदो मता लाग सके हां ब्रांड लाग सके से क्वेश्चन जे अखोगी लेजरिबा अखोगी ngsa khoi promote tauba launch taubi dubi yam phare adubu hairiba same tool same videos na mu kitang dor su income generate tawno ki tamta koi online marketing se karam se na bi
Tam online marketing is basically website am hang kan da akoi tam Tantha music na akoi website hang tro ise si je vision am nem tam chana ga long term progress vision am de akoi na set to tham jai ba adu york na ba akoi na tam nga sai je ko market am yi ngi ne hai je am hana Manipur jam na chaira le am ni na akoi na stop na study to bhaja tam chana ga hujik yam khlai ba akoi gi subscriber 1000 yaure 38 lakh sai tare ko 38 lakh impression le gre mi lakh kon try pa na yeng gram ne channel je so adu mai sum khanga kan da potential je akoi na khale ga music je akoi na yon bi abi film lak pa gi chances ti le tam samna video release kum je but again tamo seng niger ga di internet bill zu keno ha jani ana adugi issue me am kana debate am le haida tamo koi on department manung da koi di internet koi airtel ha padul pa chanyang kai pire internet jo free na de tamo plus nang na do isai dong yon jala ga di kong ju am yaro alpa am di yola ga di tamo isai do kong ma le no market assessment do khawa ba da tamo that exactly le ni haira ga di lupa am yola ga ju mi le singang kai yang ga di lupa le singang kai lak to ne ba tamo amaina de koi vision am di tawi adubu practically udri haida tamo keno di saturated in le aduga khangmu jungam de ana huji puri tamo step ti khoi lai hai ja tare tap tap no huji lai step se adugi ne tamo khoi na acknowledgement mem phang ai je adu in process hai ta tamo in process ni tam na hong mem lakhini hong mem su lak pa hore tung da su lakhini habgi thaja bani adu bo mathang da Hemanta lakhini je Hemanta khoi film jo hobi re hare ko khoi pabung gi huji kan promo ga si am lai adu khoi pabung si hanadi khoi music video ngata ni tormi se adu huji film da lak pa si da numbers de khena ba awa ba hai tare ne khoi pabung gi experience ko tang hai bi ya kamai to why have the album manamda koi na 2 days kum da loi bane aduga concept china koi pung ama gum da ichai fajan tab da dum ngam me haitara aduga shooting de jo haire ama de pra film dialogue no yor bo kolok pa to ne khena ba yam khena ado adum ai na wai na dum dam ba ho dia ba ne ba la e ba dum ayum da per se film ho ji adu to je ko je da ina isa gi ina pa mut yaw da bai da mu akoi art to mut yaw da di ya de da no handak chai 2015 sida ai chum film namning bai ra ga chum la kwai mi film chum yeng da hindi film yeng bring chum yeng da mai to ji dai ju hangi da ai da chum wa kalon da hai duk da bi da yes ai chu to ge mai to ga timing jam cha gi bai da re da ho ji gi script je koi da kan no binoranjan da ma da sai da script kan no da binoranjan oi nam na ba mai script ne ba sai le da dra du di review ne haga phone review no idra haga ai studio nagapan da kauraga mana li kan ai munna tai ba mana ja sum man dialogue ya sum do da to bi na habe samla pom ja to hadi wari ji loining pom ya da last tim ji kai oi do ri khang ne da mai to es da ai se to ge haga ko iche ama lai che kanom bigyani mana to mon hai che sai script am le ko le har mai to ga nam gi film ye number da ko shooting gi any awaba no have experience shooting gi wabadi yang wai aduga gi team hai tare koi costume makeup cameraman support yam phange adu wabadi ai ju ham oi bani adi plus dialogue se ai prom tok de ba ai isa ju lai tat pani prom tok ju hai ju hai te pam ju pam de hai ai boom toroga live sound lo we ba film pra ho de lo ba boom ma to ju sai aduga artisting ju ano yam yawe suraj pilot mukabla adai nupim jan ma biju ne isita ne ithoi ne moi jing je moi gi ju am kanu ngak ta ne hai dare ha di live sound ga to je ado dialogue jing ji pha ane prom ngak ta ado moi ji prom gi habit am lai ba ado khana ba bu yawe ha di akoi ju bs ha to oi ni da chum chawning de ngam ko ba yawe ado prom to ya dro ga ha ri pu si moi ma je ju ja dro ga prom to ding sai loi dan film je ta na loi dan ai tai ba adu mem lai ka su ta chalu de ha di just aina pam ja ba kanu du ne ba adu to yo quality yaw na kanu tro ko to adu gi maya why yam na boom ga to do artist ano yam chena ko kholak ba adu wa ba di chho khar wa di am ware adu bu awa ba gi maman soina hawa khoi tare result la phang ne haina thamjagi adu bu aina matang se laksani gi si makhata na hadi film ji karigamba success oi basu oi sunu success ko oi ram tung sida music video da halaro idra ha bagi wafam jini music video del halaro da jala ai music video dai hawdor ko da music video de halloi adai ano artist ka dum han toroga dum promotion oi dum toroke dum khale okay parallel dum music video su dum to ba film phang dum to ba anu ai jai aduga ngasi gi khoi manu honagi thoram se da hairi ba khoi candidate ani sina laga khoi online da kari kari prospect lei ba aduga Tantha music कोई top 10 से लाम बतूं दा मणिपुरी में हम तो करके काना कता बा और कोई मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री दा लेरी बा मरुने म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री की अवाबा मसे करम न कोहन बया बगे अदो को प्रोसेस ते लेरी हाबी वफ मैम फोंदो फिरपा अदो को नसी की थरम सिबु थवाय हापी बगी दमता कोई ब्रांड्स अमदी
Hemanta bu amukana thaga jok phondok chari appreciate you joining. Thank you. Masini ngasi Manung Huna ki thoram ngasi ki edition se karam to bibu ko khan bir piyagane ko email ID di impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir piyagane. With that, this is Raj Nongthombam signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.